Talofa lava, APAAU o le talalelei mo oi. Tau te leilo a ea, o ea mi o le anga le fai mo la tau tofi le malo o le tua. Aua nei whaaseina o tau, o e fai taanga, ma e ifo i tupua, ma e muli lulua, ma e tau watane, ma e whaasotoma, ma e ngā oi, ma e mata pea pea, ma e o nā, ma e anga tele, ma e whao mea, e le whai mo lātou tofi le malo o le tua. I le muli muli ai i se lisi o amionga mata ngā mata tele. Na whai ua i e paulo lana popo inga i le nei upu o fofongia o le alofa tūnoa. Sa ta tau ona i a whaia ono i tātou umai masani ono no nofo i le lau ele ele o au sa avea mua mua. Mo nisi o i tātou, ua avea tātou mea na au sia i aso ua mawai. Ma o tātou alofanga e ola ai le fia whaasau sili o ananafi. Na tūsia e paulo, a ua ia te au fo'i le whaatua tuanga i la le tino. A wa a whaie manatu se tasi o ia te ia le whaatua tuanga i la le tino. E tele mea whaapea ia te au. Na pereto meina i le pōwalu, o le aingo i Israelu, o le tu aingo o Peniamina, o le e Peru o sa e Peru, o la tu la fono o le farasai o au, o lo uma ele ngana o whaasawai le ekalesia, o la le ami o tonu fo il tu la fono, ele i matau le angaina, e peitai, o mea umasa o ngāia te au. Wa umanatu wa lea o ngāia mea ono o kewiso. O le nei fo'i e moni lava. O le umanatu wa lea o ngā mea umalava ono o le silisili ese o le poto i la kewiso Yesu lo wali. Ono o ia ua o wha lea o ngā ina mea uma. Ma ua o manatu o taota lava ia mea. Ina ua o maua kewiso. Ia maua fo i au ua ia te ia. Ele ia te au sa uami o tonu na il tula fono. E peitai na o le o loo i le whaatuatua ia ke riso. O le ami o tonu lea mai le atua i le whaatuatua. Mo isi tangata. O manua maanga sala o tātou taimi wa tuanai. O avea matanga o maa mamafa tātou te tōsoina whaatasi mai tātou i leo langa atoa. Mātou te ave i fafo maa, ma toi siaki i lātou i leo tātou pangatia. Mātou te whaau ngā ina e whaamaunia ai, pe ai se ai le mawhai ai o na mātou whaau au o mātou o langa. E ma eo se whawhangu na tui nātou e Paulo i Korinito. Ma e ala ia i lātou, ua au maia ia i tātou i le neifua i tau. E le toi iai ni ato mani maa, ua tātou mamaa. Ua whapa ia ina i tātou, ua tātou whaasauloto ina mai o tātou taimi ua tuana. Ua whaailoa mai e mamaa i mātou i so se mea se se. E whapethea, aisea, o ai. O le tauranga ma le manu malo. O Yesu ma le ngā luenga mamana le ngāmpaia. Na sui ai mea uma mo i tātou. Whai mai whaamnato le apostolo Paulo mo i tātou. Sa whaapea fo inisi o outou. A ua ta ele outou. A ua whaapa ia ina outou. A ua ta ua mea tono ina outou i le suafa o le li o Yesu. I le anganga fo i o lo tātou tua. Sa moa o lau tatalo. Lo utamai. Wha mole mole au mai a te au le loto tele e tali tonu ai. Ua e tuu lo utaimi ua tua nai. I lo utulanga sao.
ma e te mana au te whaia se mea fou ia te au i le su. O se mea matango fie ma le anga le lei, e avatu ai le vi inga ia te oe. I le suafo Yesu, o te whaaftai atu ai. Ameni. Manuia, whaiva, ma lava singa o le nei asu.